Ta keta market alanye oba si avanyi gba kra magala ba ali onno va yicha no ta egba kra nye kosira gba no diponye ya abamba de kava $1 siama mala ula nya mama ke nya dada na vasima agua no duha maten ashikogo ashitikigara amafahom amado kudu gafianya amadova dinasi amusuna kufuria kumasi takradi ashia kodine bitabu ovadia de trebichi ado okomu divadia dedia takagba mamia fashini maganya na ta alani lagba mala shala chan mchang foto paguma gola fareke magaya amadova dinasi ha flawu yomo chevie fisha mareke magaba bam inyako trebichi adi hato godo lakple trebi mamo to kata shia ko vai takabama ashio oku kanani kushi danu fika bozuni afi ashia ko dina ta nkata asiama gati didi ma becha no ni atama gati didi no ma chue ba yin kokko chi mo banya ba chafo bani chafo bani o ten didi takagban ka kama mashiano o hana dosia afida da kata shi gaji afida na mashama dosi aya fi a chan fifu asia wodi ni domodo la rushi godi takagba kata shi di na fifu shi di shadow gaji ni peren no bonya ka shama gaji ka eno am yeglene council am yeglene assembly alo koglena promotion katasia kwa moga nyami to dia nyami ala michebe kuragba ye nyami di katasi be ko fimo ka tan fi oga di na sere ga gba ma oga le ni tani ni na sha mi yi kansila mi gbe obo yo to troga adi katasia di na asigbe bibu odo moga sha ha odi gaka mo wo mu de amada glonya de be keta si anye le tamia ke yevu va no anyi va klomia pe dilawa nya si gbangbangba ke le West Africa ni menya na enya na chon mangu nya tefe alo ala pa yo nya tefe na dufia toro la le ta toro le fia yevu va di na ga US ple nta aso elo mi agodo kaka vai fia o va di na gbaro acha ba takuma gbodo meli e va di ago atamara ta ile fu va ta ye fu posto fia o va di agbaro fia mi o kona drana ha ali na o va atendo akosa godura atamara tamanya akadamo eta be va sama fia ko be amomu no asamo ta ma be bien be asa no dienye alo e amadi kran agbon to ra shama meji edan ho la shama ni pe dan pe gbon dogro wa sha din fia wo chan shama mo la la ta ka mi glene cancer de nu ke wona ke wo won chun alo yo ko dari am do na ni li temi ga koneji ano de ano gala ketaji ne mi adi mi afashi na aba domago ari mi di de bojo na sigbe agunate katashi anadia no wo ma ha ga ka gede ka mi glene cancer be zinene na oh agbo ji ko miele ye mai tonya va MC tonya valia ya temie kubube amu va vanju ta kamanya totron ka susu ada kama va tamana mi be o ka mi agblene MP ha ko MP ada kama la zuama MP ha ko tojo fia ye ya va fia ya machu ko be record ani no ga nei parliament akoga asa gomara ka ye ko gava maru asida dona wu ya ga ko etie o ya ikuko
ke babialo kafi wava be miaunto dana kona o kafi ovana enke yo fi mi akwa do fo nkume be o ya pa ye hianye yi no nye be be dakona wa ele ba we na mi na mo we na mi wa ke mi gloni ka ya mi champion ha nya mi gbe ka na na ba mi te do na le MP kaba asa go mara na ma bi mo ma do le parliament fia cho ya yi roni si rigi ke ga ko to e fia ba o nka on na o de to o jiji wo mu na wo grunya na wo sam o ji wo mu na ne okay ta akpeno ha ta market enye ya Keta market is one of the oldest markets in the whole West Africa. Time ya kaya vuva va klo miajila. Aka ba asia di na chan vai. Aka bi fi oba asia va nyi gbakran. Chan vai ya never asia ma kpo mo kran onu yo. Ado ago kran oni ogo. Awuye kran na do a igatan hodi. Aka asia nyi amada kama gaval emo. Na nya hondo do ado ba nkai nya kukia wo makpe dam no abale kana vanya gbo ava ko nchochocho nya sister gbo nana matututu emu oyi nyema ta de na shichopa jimnami ta shichopa ko jimenie la na nya pakata dualu nya pakata shiaba aleka ashiano chava ya ogatro bonani nana ma Benyo hari nenye lama de nyasa ame ocho na gbeji pleta pota profana evana di ashiana mi ashiano na bale ono na chana ogano na mine na mapepete ta akpanu da akpanu ba evasna mikpo akpanu ha